Bismillah. Ay kasasay baratang usaging kaya mga tao. Nadataro mga kabag, mga paniki. Asiw suga kan siran sagyang koto akadu iran. Namin bagugay siran. Nabasiran makakikipika. Makalalami saka. Na ayawara na kabagagu paniki. Na di pa kanuno sa maliwanag. Naginanap kaso agyang kana ng mga tao. Di iran kailas o toro ano Allah. Ape karayagyan. Na di iran katarima. Kadisiran pa kailan sa maliwanag. Sabab sagyang koto kaya butaw puso iran na kaya totopero no Allah. Ay katiru Allah. ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا لنني كتر والله سنسا تطرؤن والله نسيرا سمع توم يا تطرؤ نسنسا ددغن والله نددنا بيرنا ما تؤن أتنا بغيرنا سكتوب nama kau masira mensi saaluan amawar ya tigu Allah nakika bubuta siran naguki kapa pengaw siran naguki kabu bengal siran na ino siran nutu kika bubuta kika bengal kika pa pengaw kaipa pangara suma malaikat suma bunta liran si saaluan amawar na ayat na dar pera na tigu Allah na sunsun naraka kullama khabat zidnahum sa'ira na uman pundo uman kalabatan sa kasopit aging koto apoy tigu naraka na uman na namikiran na tigu Allah sa kasopit na ginani masuso ang mga tawanan ng mga paniki kabugu adiran kilay sotoro ano Allah ang may katutupan Allah aging koto puso na ape karaya gina karina na dinyan terima